Yebtang tep gol u Cristiano Ronaldo. Rung ka Alnasrr syaka semi-final. Bat khur ka Bayern Munich ya ka 6 ladu. Ha ka Bundesliga. Bat syak pelim ka Arsenal ha ka Manchester City. Ha ka jingil ka Don Jingkyrmen ka. Kata ha ka title race jom ke Premier League. Bat menta kelanang du susu ke Jingkyrmen ya ka Arsenal. Ban yok khuri ke 6 ladu ha ka Premier League. Namar mentah bangi pai nak liang jong ke Manchester City. Dak ne ke jingjob jong ka Arlewi Kul ya ka Arsenal. Kibala tep dok cerki pat halan ke we. Mentah ke Man City keldon ha ke Jingkyrmen. Ban keni pas ya ke Arsenal ha ke Premier League. Namar mentah ke Arsenal ketam tanglai poin ya ke Man City. Bat ke Man City kedang sak we ke jingil kai. Bat lada ke Man City kelak ban job persyai ke Burnley. Kata ke Man City kelalak ban keni ha ke mi kin poin ha ke ju ke poin kat bah bangi pai pat nakaliang ke Alnasrr u Cristiano Ronaldo ha ke jingi kun persya jongka ya ke Aiswal ha ke AFC Champion League 2 ke Alnasrr kelalak ban pelim ya ke Aiswal leng bas saulanat gol ka bah ha ke jingil kai u Cristiano Ronaldo ro layo ban tep gol ha ke menit ke bah kadoi kentup ya ke gol jong Martinez Alnasrr bat Sadio Mane. Mentah ke Alnasrr dah ke jingla aban job ia kena ke jing kun quarter final. Kaliok ban Rung syak ke semi final. Jong ke Champion League. Bat haki jing lekai ki bakat prasin kala depan ye lekai. Ke Alnasrr keempat syarem watang season ru. Kata habaroki competition. Bat mentah nak liang jong Cristiano Ronaldo. Ulepoy syak ke kendai sepaan rub kendai karir gol. Kaba udan kam satang life way gol. Ban poi syaka syijar karir gol. Bat hoj perlok habangi pai pat nakaliang jong ke Bayern Munich. Hadin baklalak ban pelim Saul Arkul ya ke Stuttgart. Ke Bayern Munich kelak-kelalong kum kata ke champion. Ne kum kata ke ladu ha ke Bundesliga. Hapo ke jimpen ya jong coach Vincent Kompany. Haki Arsenal kata kelalak ban job marbut ya ke Bundesliga. Bat ha ke history jong ke kelalak ban job ya ke Bundesliga. Hadut lai peusan sen. Kublai shibun.